Umunalaunay shout out kanikabsat tayo nga Austin Taguba ken Butirog Turogi. Salamat din kay Panang Tarabay. Tinapalabas, si Marungkar ni Gunday kada Tamar ken bakit damay. Nagdamdamag ni Tamar ken kuana, may papan itinadamag na ken ni Hidon, apanagranget da ken ni Kuliko. Ngem saan ngay naklon ni Gunday, apud no dagiti napasamak. Nudiket imbaga na iti ubing, apanagsanay laeng tinapasamak. Saan ket apud pudno aranget. Namati ti ubing iti imbaga na. Kabayatan na. Iti rabii ijay sa guday. At nalagip ni Kuliko nga ipaaramid ken ni Akliw. Nga iti day ta rabii. Ket puuran ni Akliw dagiti amin apamastrekan ti saguday. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Kalaleng! Itamet lang, Akliw. Ingkapuuran dagiti amin apamastrekan ti saguday. Naawatam ka di. Saan, Pangulo? Saan ko naawatan? Apay ano day tati ibagak, ket di mo maawatan. Ngem no sa bali abanag ti ibagak, ket maawatan mat. Anya nga minayat imbagang Pangulo. Ingkapuuran dagiti pamastrakan dito'y saguday, itamot laeng. Tano saan? Laglag ipagto day ta apanagsukir mo kanyak. Ket agikaro kanto, inton agsubli apangulo. Naawatam ka di. Saan, Pangulo? Saan ko naawatan? Aniya. Akliw? Akliw! Ita, agin uurok ti loko. No di ka pala sumungbat. Ang mga namapang-ur ka dita. Di ka man agin tuturog. Anya ka mo, Pangulo. Makaturturo ka. Nung nakaariwawa ka. Di mo yaw awan ti bagbagakan ka. Pangulo, no kabala mapuuran ti amin na pamastrikan ti saguday. Sigan ti mga ramid. Tasyak kat jak kabalan. Aniya, nagado apalikaw mo. Di mo pala ibaganod di mo kayat. Talaga, saan ko kayat, Pangulo? Nagsublikan to, Pangulo. Kat kasta ti ibilin mo aramidan. Dagdagusag to aramidan, Pangulo. Aniya. Maturog takit din. Tawan mo't lang ti sirbi ti ibagbagam, Pangulo. Nalalaing kapayan ngam iti siyak. Agim bagak tulaang Akliw. Kadi tamar. Gunday ko nadamat ka ni Auntie Malta. Gunday? Ne, nang nangagkunday taanagan ka daan ti Linaya ah. Pangulo, Gunday. Kunada ka ni Auntie Malta. Nangag ko. Anya? Pangulo Gunday? Tamar, saan ka dia Gunday tinaganday di inam? Wan! Gunday tinagan na. Tinangag ko. Natay ni Gunday. Kat nagungar manan. Tamar, nagungar ti inam. Kat iso niya Auntie Malta. Anya? Ge, mantayon. Ado ti linutok asidaan. Tainlakam ko ni Hidon. Agyamanak, Auntie Linaya. Uray siya. Ado tilinuto. Mangan kayo ana imbag. Apong damay. Kuna ni Hidon, nga inawagan da ni Auntie Malta iti Pangulo Gunday. Ha? Wan apong damay. Nangag ko kadagiti agsasarita aman nakigubat. Pangulo Gunday, kunada ka ni Auntie Malta. Kuha. Gunday tinagan ti inak. Saan ka di? Akwa, Tamar. Amang ano ka nagnagan laang day di inam. Nabayagan apin musay ni Gunday nga inam. Ti kunada pay. Natay ni Gunday. Kat nagungar manan. Anya? Auntie Linaya, amang ano ni Auntie Malta ti ina ni Tamar. Ha? Kwa? Amang ano nagungar ni Gunday. Kat iso ni Auntie Malta. Ay, kuha. Kasano kuma mapasamak dayta?
kat nabayagan apimusay ni Gunday. Uwan. Tamar, saan ko man aday tati panunutam, Uwan? Ngamin, nabayagan apimusay ni Gunday nga inam. No Pangulo Gunday kunadaman ka ni Malta, day takat, mga no ipagarup dalaang ani Gunday. Wan no saan? Amangan no pinanaganan dalaang iti Gunday ni Malta. Ngamin, naturod metlaang day di Gunday, akas metlaang kin ni Malta. Apong? Alakit din, mangan kayon, tapno saan kayo amala daw iti pang malem a klasiya. Ala, mangan kayo, ubing. Agbusog kayo. Nakastrag ka dagiti ubing iti classroom da, ina. Wan, linaya. Kasano itanday ta, ina damay. Talaga asan tayon ama ilimod ti kinapudno. Ay, wan nga raod. Ikarigatan tayo latta nga ilimad. Kasta ti aramidan tayo. Taan yan tulaangan tirik na ni Tamar. Numaamuan na amortal nga agkabusor, dagiti dadakkel na. At ti ama na mismo tinangpatay idi iti inana. Wan nga raod. Kat numabalin. Saan na kuman amaamuan dayta? Takaasimot. Ni Hidon, saritaan na lata kada Tamar ken gab dagiti maamuan na iji saguday. Anya nga road kat taga saguday mat ni Hidon. Kan saan mat amabalin nga atipaan ni Hidon. Nga agibaga kada Tamar ken gab. Taamangan no anya pa'y ti panunutan ni Hidon. Ina, Kat no anya man ti maamuan ni Tamar ken kuana. May papankin ni Gunday. Ikarigatan tayo abaw ingon. Anya ngay, Pangulo. May garaw mo ka din day tasakam. Wanakliw, Kumusta mo't tantirik nam? medyo agot-ot lata da ito'y sakak. Wan tanadangran iti husto day tasakam. Ayan ni Bakat Suwan. Apayadyak mo tin mauray nga o may mga gas kanyak. O may to inton malam, Pangulo. Nagbayagan. Orayam Pangulo. Tadamat oras ti panangagas na kan ka. Kasta ti kunana. Sige, Di ka gagar unay, Pangulo. Kaputa maimbagan kan tumat laeng. Tsak mamati iti nakunayo kan ni Auntie Linaya. Apong damay. Anatayan ti inak. Naragrag sakak ko man no si Bibiyag. Apo, Ngam no natay. Aglidlidayak mat aging dumakkulak. anya. Apong. Si Bibiyag ko mati inak. Ay, ada tao. Mabiit laeng apo. Gunday? ina, Umay ka. Umunag ka. agyaman ina. Nangag ko, apong. Anya tinangag mo, apok. Gunday. Kunam kan ni Auntie Malta. Ay, ay, Malta, kunak. Saan agunday? Ulbod ka, apong. Naglawag anangag ko agunday ti imbagam itay. Anya. Uwan, Tamar. Shock ni Gunday. Ada ka di parikot, Tamar? Nabayagan anatay ti inak. Gunday tinagan na. Ngam ko nada kano ijay sa guday. Anatay ni Gunday. Ngam nagungar manen. Ha? Mati kawat. Tamar. Ibagakan ka, tiag paiso. Malta, anya ti bagam ken ni Tamar. Ibagak ti kinapudnukan ko, ina. Kayat ko adenggan. Auntie Malta. Day tati kinapudno, Tamar. Awan ti inlimot ko kan ka. No kasta.
Nagdakas gayam ni ama kulig-o. Wan, Kan, isupay gayam tinangdus-dusa kan kaidi. Isuan na tay ka. Ngam nabiyag kan. Tainagasan da kada apong singban. pwede no dayta. Ngamkit di, jak ibagbaga aguraang ti amam, Tamar. Tadyak kayat nga ada tumaod akas tangaw galim. No kasta. Sika nga rutinak. Sika ni Gunday anabayagan anatay nga inak. Uwan, Tamar. Syak. Naragsakak unay ina. Igaputa si bibiyag kagayam. Naragsakak unay. Nakaturugan ni Tamar, ina. Wan, Gunday. Ay, naigalis ti dilak itay. Nangag na nga inawagan ka iti Gunday. Sana balin, ina. Nasaya at mat. No itataubing pailaang, katamunan dagiti napaspasamak. Gunday. Ngamkit di. Imbagak asaan arumbang agimula iti gura, iti kaunggan na. Diyak kayat ang mapasamak dayta. Ala, sapay la ko mga road ta saan ka nagbidot. Anang ipudno iti amin kan kwa na. Ina, Sapay la ko ma. Tadinan to kagura ti amana. no maawatan nanto ti amin. Nalabit ang makarik na iti gura. Ubing pay ni Tamar. Kat oray ado dagiti saludsod na. Saan na pa'y unay ang maawatan? Tamar, anak. Inton awan ti eskwela yo. Nasaysaya at no ijay sinamar ti papanan nyo. Gaputan na pintas ijay. Ado ti kabalyo. Mabalin nyo ti agsakay. Sige ina. Ijay to ti papanan mi. Nasaya at launay. Kan awan ti pakan anwan nyo ijay. Gaputan na sisingpet ti taga sinamar. Wan ina. Kan maysa, at dadaan tiyo alinaya, kan angkel yo asyampak, ang mga iwan kada kayo ijay. Wan ina. Ijay to nga rod sinamar ti papanan mi inton Sabado. Angam, kaano kami nga agawid ijay sa guday? Inton sumaro no asabado. Mamati ak, ang magustuhan nyo ijay. Si Kangay ina. Saan ka kadimot nga umay? Sa anak ang makaumay, gapot ang makumikumak ijay sa guday. Ngam ikarik, anak. Inton sumaro no, kadwanak to nga agpasyal, ijay sinamar. Pangulo, dagunday kan manayon. O masidagda diti paraangak. Kumusta kan kuligo? Anya ti kasapulan nyo. Lumabas kami lain. Apay, ipagarok mo ka ding ada kasapulan ni kanika, kuligo. Anya. Awan ti kasapulan mi iti kaskan ka. Kumusta, dayta sugat mo? Pumanaw kayon ditoy. Wan, di kagdanag. Gaputa lumabas kami lang. Nagpuskol ti rupa yung magpakita pa'y lakanyak. Sika ti napuskol ti rupa na. Sika ti awan bain na. Ala, Huston. Mapantang kunday. Pangulo, agturong damot iti pagnanagidan da bakit damay. Akliw, ingkaalaan tayo kutsilyo di kusina. Natadam day jay. Kat makapatay day jay. Anyamanan ti pampanunutan, Pangulo. Ingkaalaan ti kutsilyo, tatargitak ti puso dagiti dua. Narigat da ita, Pangulo. Amangan no agmintis ka, kat madaksan ka lang. Ah. Laglagi po, nga awan ti gaway mo ita. Orayom nga agimbag ka, sakbay mangiwayat kay ti addang mo. Anya. Talaga, saan ka nga agpampanunot no daduma, Pangulo? Siya pa yung tagpanunot para keng ka. Ano kasta? Ni Auntie Malta, kat isa ni Gunday nga inam, anatay kang nabiyag manan. Wan. No kasta, si bibiyag ti inam, Tamar? Ay, nagasat ka. Gaputa si bibiyag ti inam. Wan.
Iso ang naragsakak. Ngamsyak, tunggal malagip ko tinak. Malidayanak. Gab, saan kan nga agliday? Wen, Gab, saan kan nga agliday? Saan abali? Tadamot na antim alinaya? Kat ipatpatag na ka. Ken, adda kami agagayim mo. Pudnuti ko na ni Hidon. Adda kami agagayam mo. Katda kami timanglinglingay kan ka, no naliday ka, Gab. Agyaman na kada kayo. Aggagayam tayo. Aginggat dumakkel tayo. Kumanunong kayo kadi? Wen kumanuno nga. Uray siyak, kumanuno nga. Agkikinari tayo Nga aggagayam tayo lata. Aging gainton dumakkel tayo. Ikarik, Ikarikmat. Uray siya. Ikarikmat na ita. inton Sabado. Intayo ijay lugar mi. Intayo aglangoy. Sigurado. Agluto manan ni Uncle Shampak iti naimas amakan na balunan tayo. Ha? Apay, karamanak dita? Wan Karaman ka, Hidon. Sige, mayatak iti na ita. Intayo aglangoy. Kayat ko ti aglangoy. Itaam linaya, nakaragragsak dagiti tanlo nga ubing. Mayat sakit diti panaggagayom da. Wan siyampak, ni Hidon kat taga Saguday. Ngam awan parikot itan, gapot agpagayaman ti sinamar ken Saguday. Sa bagay, Tamar! Gab! Hidon! Saan kayo ang mapanditadalam? Gab! Tamar! Hidon! Di kayo mapanditadalam! unay kan linaya, bayam ka di ida. Dadakkel daan, dalaing da nga aglangoy, gampukpuk kawampay la ida. Sandan akas idi, nga dada iti elementarya. Ay na, agnerbyosa kami na makita ka mapanda iti tenga. Kat adalam ijay. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Ita, tadadakkelan da Tamar. Gab, ken Hidon. Kagayam, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Kalaleng!